Poštovani gledatelji, sada je na redu naša stalna rubrika Minute BH Telekoma, u kojoj ćete saznati sve o novitetima iz BH Telekoma. U nastojanju da korisnicima ponudi samo najbolji sadržaj, BH Telekom je unaprijedio uslugu Moja TV kroz uvođenje nova 3 dodatna paketa. I to paket HBO koji sadrži HBO i HBO Comedy po cijeni od 7,61 km mjesečno. Zatim paket Cinemax po cijeni od 4,68 mjesečno, u kojem dobijate TV kanale Cinemax 1 i Cinemax 2. Treći paket objedinjuje prethodna 2 paketa i za samo 10,53 km mjesečno možete gledati najnovije hit filmove i serije na TV kanalima HBO, HBO Comedy, Cinemax 1 i Cinemax 2. Cijene su izražene sa PDV-om. No to nije sve. Ukoliko aktivirate dodatni paket u promotivnom periodu od 2. decembra ove godine do 30. januara 2016. možete gledati HBO i Cinemax kanale besplatno tokom trajanja promotivnog perioda od 60 dana. Napomenimo da dodatni paket aktivirate na vašem TV prijemniku koristeći TV meni aktivacije usluga. Po isteku perioda besplatnog korištenja usluga i dalje ostaje aktivna i počinje njeno korištenje po komercijalnim uslovima. Aktivirajte jedan od ponuđenih dodatnih paketa kanala i uživajte u najnovijim hit filmovima i serijama i to bez reklama. Od sada korisnici fiksne i XDSL usluge imaju mogućnost kupovine neki od atraktivnih modela mobilnih ili laptop uređaja uz super cijene i plaćanje na 24 rate. U ponudi su raznovrsni telefoni i laptopi. Za vas izdvajamo samo neke. Ukoliko ste ljubitelj Microsoft uređaja, vaš izbor bi mogao biti Microsoft Lumia 640 Dual SIM. Ovaj smartfon je najbolji primjer uloženo dobiveno. Jako kvalitetna izrada, zadovoljavajuće fotografije, nadprosječno jak zvučnik i odlične aplikacije za Lumiju. Samo u BH Telekomu ovaj uređaj može biti vaš uz mjesečnu ratu od 9,17 km, uz potpisivanje ugovora na 24 mjeseca uz paket Phone 25. Sonyjev vodozemac među smartfonima je Xperia M4 Aqua, a u segment srednjeg ranga donosi odličan vodootporan dizajn, vrlo dobre performanse i nadprosječnu autonomiju. Ukoliko želite 5-inčni smartfon, vrlo dobrih performansi i sa baterijom koja vas neće iznevjeriti usred posla, Sony Xperia M4 Aqua je idealan uređaj za vas i to samo u BH Telekomu uz mjesečnu ratu od 14,77 km, uz potpisivanje ugovora na 24 mjeseca za Phone 25 paket ili za samo 1 km jednokratno uz NetFlat 100 paket uz potpisivanje ugovora na 24 mjeseca. Budite primjećeni sa Huawei Ascend G7 smartfonom, koji najbolje karakteristike Androida spušta u srednju klasu po sjajnoj cijeni. Idealan je za korisnike koji žele da mobilni uređaj isprati njihov brz način života. Vlasnik ovog smartfona možete postati za samo 1 km uz potpisivanje ugovora na 24 mjeseca uz NetFlat 100 paket. HTC Desire 620 posjeduje 5-inčni ekran visoke rezolucije sa živopisnom grafikom, koji omogućuje da videozapisi i internetski sadržaj pred vama doslovno ožive. Dvobojni dizajn sa detaljističkom obradom odlika je stila koji vas čini posebnim. Stoga odaberite HTC Desire 620 u BH Telekomu za samo 15,46 km, koliki je iznos mjesečne rate uz potpisivanje ugovora na 24 mjeseca uz Phone 25 paket. U ponudi je i Tesla tablet L7. Dizajnerski je klasik koji nalikuje na mnoge druge. Krasi ga solidan ekran, vrlo stabilan i gladak rad, te predinstalirani Android KitKat operativni sistem sa svim svojim osnovnim funkcijama. Vaš može biti za samo 1,39 km uz NetFlat 15 paket uz potpisivanje ugovora na 24 mjeseca. Cat B25 je idealan za građevinske radnike, ekstremne sportiste i sve one koji veći dio svoga dana provode vani i kojima je pristupačnost i otpornost uređaja najbitnija. U BH Telekomu ga možete kupiti za samo 1 km jednokratno uz NetFlat 25 paket i potpisivanje ugovora na 24 mjeseca. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku kupovine i obradujte sebe ili svoje najdraže.